great, but it came so that we may receive his likeness. It came so that it can deal with whatsoever mortal thing, mortal behavior, carnal behavior lekhona la emhlabeni. Yona bese ifike iyakunqoba konke lokho. Thina sesiyaqala siphila impilo yababe, siphila impilo yasezulwini, sila emhlabeni siphila impilo yokukhona kumelana nemandla esono, emandla ebona, emandla ebuthakathi, emandla ebuloya, emandla ebubi, emandla emona, emandla bonke lokacabanga. Uma sesemukele lamandla afike asende sikwati kumelana natonke letho emandla emaqhubu, emandla enzondo, emandla abo konke sitha lesisende sakababi ngabo. So then this power comes and deal with such. So the cancer's call how yet when I call you say ngihlale ngakakhulumi nemuntu awusakhona namhlashonila ngakakhulumi namuntu. Oh Jesu ngiyabonga, praise God. Yathi bengisifika ngangiphophile lishone kuse ngafune umbona. But namhla sengiyakhona ukuthi umuntu nje kube lula kumqolela yendlule yami bengaphela. Praise God. But ke afika lamandla lawafika akwende ukhone kwekuthi ukubeke kodwa lingashona.